I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Ngiyakubingelela mlaleli namuhla kungolwesithathu disikhombisa enyangeni yeNkhokhweti ku-2025. Angikwemukeleke mlaleli lomuhle elihlelweni lwethu lokufunza incwadi yethu yemihla ngemihla lekuyi-Rhapsody yemaciniso. Ibhalwe-ke nguye umfundisi Chris Oyakhilome DSC DD. Hallelujah. Umfundisi lamuhla uthi hlala futhi utinikele ebandleni. Hlala futhi utinikele ebandleni. Livesi-ke lesivula ngalo lamuhla litholakala lapha kuba seKolose sahluko sekuqala livesi leli-18. Lona-ke lifundzeka kanje. Yona iyinhloko yemtimba wayo libandla. Ngiyo lesicalo nelitubulo kulabafile kuze kuthi kuko konke ibe yekucala. Umfundisi-ke uthi labanye bantfu bayekele kuya esonweni ngobe bakhujwa ngoloko labanye labakusho noma labakwenda kubo. Akukafaneli kube njalo. Ungavumeli lutho lokuvimbele ukuthi uye esonweni noma ugweme kuhlanganyela. Hlala uphindze utinikele ebandleni ukhonde iNkosi. Hallelujah. Uyachubeka mfundisi uthi lokhu buhlungu. Labanye baya esonweni banesimo sengqondo lesifanako nendlela labakhuliswe ngayo ekhaya. Mhlawumbe batali babo babekhuda noma benta intfo lebe bangayitsanzi. Ngako bagcina bashiya ekhaya futhi bakhetha kungaphindzi babuyele. Bese baba nesimo sekugwama uma bacondziswa noma babe nekungacoleli futhi baletha simo lesifanako esonweni. Cha. KuKristu sitfola kulungiswa kanye nekuyalwa ngekuthobeka nangeluthando. Futhi sifunza kuthethelela nangabe soniwe. Insinziso isho ukuthi Jesu uyinkosi yempilo yakho. Awusendi loko lokufunwa nguwe. Impilo yakho ayisaphathwanga nguwe. Inkosi Jesu yathi kuMateyu sahluko seli-16 livesi leli-18, ngitawulakha libandla lami nemasango esihogo angeke alincobe. Ebandleni lakhe ubeke timiso noma tindlela letentiwa ngayo tintfo. Libhayibheli lithi kubaseFesu sahluko sesine livesi leli-11 kuya evesini leli-13, waphindze wanika labanye ukuthi babe bapostoli, labanye babe baprofeti, labanye babe bavangeli, labanye babe belusi nebafundzisi, kuze balungise labangcwele, bakhonde labanye, bakhe umtimba waKristu, kuze sonke sifinyelele ebunyeni bekukholwa nasekuyatini kahle indvodzana yaNkulunkulu, sibe ngulabaphelele, sigcwale ngalokuphelele njengekugcwala kwaKristu. Kunendlela lehleliwe esonweni futhi njengemaKristu silalela leyo ndlela ngobe uyinkosi yethu. Umfundisi uthi kukhula ngekwakamoya kufaka ekhatsi kufunza kwemukela nekulalela kuyalwa kuholwa ngekwakamoya. Lokhu kubufakazi bekuthi ingqondo yakho iyavuseleleka futhi nekuphila kwakho sekushintshile. Ngako-ke ebandleni uyakhula futhi ube nempumelelo ekuhambeni kwakho kwebuKristu ngenxa yekucondziswa, kuyalwa kanye nekuholwa lokutfola evini. Umfundisi uthi ungasho ukuthi ngakhutshwa nguloko lokwashiwo ngumfundisi, ngako-ke ngitawuyekela kuya esonweni. Khumbula ukuthi iNkosi ngekwayo ngiyo lephethe libandla futhi ulandzela yona. Lokho-ke siyakutfola encwadzini yaJohane sahluko seli-10 livesi lesi-4. Futhi ingcenye yekutinikela ebukhosini bakhe kuthobela letimiso latibekile ebandleni lakhe. Hallelujah. Umthandazo ake sithandaze.
Nkosi Jesu lethandzekako, ngiyabonga ukuthi ube inkosi yempilo yami. Ngiyatithoba ekucondzisweni nguwe nangekulandzela umtsetfo lowubekile ebandleni. Angifuni kuvumela kukhubeka kutsi kuphatamise indlela lengihamba ngayo noma indlela lengihlanganyela ngayo nabomnaketfu kanye nabodzadzewetfu eNkhosini. Ngiyabonga ngekungifundzisa kulalela, kukhula nekukulandzela ngekwetsembeka. Amen. Kuchubeka-ke nesifundvo setfu, singafundza incwadzi kumaHebheru sahluko selishumi nakutsatfu livesi lelishumi-nesikhombisa. Siphindze futsi sifundze yona incwadzi yemaHebheru sahluko selishumi livesi lemashumi-24. Haleluya. Ngiyakholwa-ke mlaleli ukuthi wena ubusisekile sisafundza livi leNkhosi. Inkhosi ikubusise, sibonane kulokulandzelako.